Yodawai tu sa kadam-daman na magatina na sulibat. Sakatu chua kadam-daman na uraja supina kainwa samas imazay tu pinasa sevari varita na taisangas. Imazay tu tapuru kato shiva kayan imazay tu itagaram patu tapuru kato shiva karam. Ama sanital imazay tu dusa puru kayan imazay tu itagaram patu aro karam。历代志上19章1节到19节，20章的1节到8节。大卫打败亚门人和叙利亚人。过了一些时候，亚门的拿辖王死了，他的儿子哈嫩继位。大卫说：“我要对哈嫩表示友好，像他父亲拿辖对我友好一样。”因此大卫派遣使臣前往吊上。他们到亚门吊位哈嫩王的时候，亚门人的领袖对哈嫩说：“你以为大卫派这些人是来为尊敬先王向你表示哀悼吗？当然不是，他派他们是来要侦查我们的虚实，好征服这个国家。”哈嫩就逮捕了大卫派来的使臣，把他们的胡子剃掉，把他们的衣服从臀部割掉，然后驱逐他们出境。这些人受辱，觉得很羞耻，不敢回去。大卫听到这事，就叫人通知他们留在耶利哥，等胡子长了再回来。亚门人知道他们已经跟大卫结怨，就用34000公斤银子向上美索不达米亚和叙利亚人的马加索巴雇佣战车和骑兵。他们雇来32000战车和马加王的军队，这些部队驻扎在米底巴附近。所有的亚门人也从他们的城里出来，准备作战。大卫得到情报，就命令约押率领全军出击。亚门人进军，以他们的京城拉巴的隘口为据点。而蒙古的楚王就在郊外布阵。约押看出敌军会从前后两面夹攻，就挑选以色列最精锐的部队面对叙利亚军，把其余的部队交给他弟弟亚比筛率领。亚比筛指挥这批部队面对亚门人。约押对亚比筛说：“如果你看见叙利亚人强过我，就过来救援；如果亚门人强过你，我就过去援救你。要勇敢刚强，为我们的同胞和上帝的城镇奋力战斗，愿上主成全他的旨意。”约押率领部队进攻，叙利亚人败逃。亚门人看见叙利亚人逃跑，他们也逃避亚比筛，退回城里去。于是约押回到耶路撒冷。叙利亚人见自己被以色列人打败了，就把幼发拉底和东岸叙利亚各邦的军队调来，由索巴王哈大底谢的统帅朔法率领。大卫听到这消息，就调动以色列军队渡过约旦河，面对叙利亚军布阵。战斗一开始，以色列人就击退叙利亚军。大卫和他的部队歼灭了7000名叙利亚的战争兵和4万步兵，同时杀了叙利亚军的统帅朔法。哈达底谢属下楚王看见自己被以色列人打败，就跟大卫讲和，归顺他。于是叙利亚人不肯再支援亚门人。大卫攻取拉巴城。第2年春天，楚王通常用兵的时候，约押率领军队进占亚门人的土地。可是大卫王留在耶路撒冷，约押攻陷拉巴城。
亚门人的神像米勒宫有一顶金冠冕，重约35公斤，镶有宝石。大卫把宝石取下，砍在自己的王冠上。他也从城里掠夺了许多战利品，命令那城的居民用锯子、铁耙、斧头做工。大卫也同样对待其他亚门城镇的居民。然后他和大军班师回耶路撒冷，攻打非利士巨人。后来以色列人和非利士人在基色又有战争。那时户沙人须比该杀死一个巨人叫细派，非利士人就被击败了。以色列人再次跟非利士人打仗。雅尔的儿子以勒哈难杀了加特人歌利亚的兄弟拉哈米，这个人的长矛像织布机的左那么粗。不久，在加特又有战事，那个地方有一个巨人，他的双手双脚各有6个指头，共有24个指头。他是古时候巨人的后代。他向以色列人挑战，大卫的哥哥示米亚的儿子约拿单杀了他。以上3个人都是加特巨人的后代，他们都死在大卫和他部属的手下。爱丘开诺什么？Satu asin apura kai imazai tuan tapuru katu shiva kayan imazai tuan tapuru katu tiro karan。要勇敢刚强，为我们的同胞和上帝的城镇奋力战斗。愿上主成全他的旨意。历代志上19章13节。Tuchwa kadam-daman asyuni pupatarvan tanugin戒交戒照。Kipaporingavu maya miazuan maya mia misa komdan maya sa maudao aya asyuni pupatarvan toa戒交戒照。大卫王朝的胜利正如火如茶持续着。大卫从微不足道的一个牧羊人到登基成为众所皆知的一国君王，过程中展现他对上帝的信心和卓越的领导力。一方面大卫相信上帝的带领，另一方面他在开辟疆土上也做好万全准备。大卫尊重与亚门王拿辖的同盟关系，在拿辖时候也对其子哈嫩表达友好。但以色列王国的胜利让亚门人心生恐惧担忧，把大卫的善意当恶意，羞辱他派去调研的使臣。亚门人选择骄恶出兵，大卫派军迎战，再次取得胜利。从大卫的任命调度也可看见他知人善任，精于运筹帷幄。历代志上20章1节记载，第2年春天，楚王通常用兵的时候，约押率领军队进占亚门人的土地，可是大卫王留在耶路撒冷。若对照撒母耳记下11章，可看见大卫是在这段期间对乌利亚的妻子拔示巴图谋不轨。当以色列军队在外征战，闲暇在王宫的大卫却犯了罪，不仅侵犯他人的妻子，更流了无辜者的血。然而在大卫犯下10戒之罪的同时，上帝透过先知拿单的责备，使大卫知罪忏悔，写下诗篇51篇，作为向上帝认罪的忏悔诗。有一个弟兄年轻的时候信了主，在事业刚起步时，他全心依靠主，不只认真工作，也在教会热心侍奉。在感情婚姻上，他也蒙上主赐福，建立了幸福的家庭。慢慢的，他的事业版图越来越大，赚取不少钱，
社会地位跟着提升，在教会也因热心投入，便选为团契会长、执事，最后当上众人尊敬的长老。但是他在当上长老之后，却摇身一变，自以为是教会的守门员，从谦卑服侍，转而以自己的想法干预教会的预算和结算，多次反对牧师所提的意向与事工。由于他的事业忙碌，后来就很少到教会，但他对未参与的会议却经常提出方案，导致教会事工进行困难。有同工私下劝勉，他也不听，依旧坚持己见，我行我素，认为自己不过是在行使上帝给他的权柄罢了。教会在混乱的状况下，导致不少弟兄姐妹出走，教会发展与教士也日渐走下坡。而后他的事业出了状况，家庭和健康也跟着出状况。后来牧师去关心他，他认罪悔改，不只恢复家庭的关系，也重新和教会建立好的关系。从大卫和上述例子可见，上主让人顺利和亨通，是为了成就他美善的旨意，而不是要让人骄傲自大，以致忘记他落入罪恶里。愿我们的生命戒躁，一生遵行上主的旨意。Sinaya tu soka daman-daman, maya miazuan, maya maudau. No nakiparangitin tua varung no atsamas, no kamalantin tua varung no atsamas. Masauti nakipaporingau tua ta kinarindilan tayaw tua ta kiniti evan tua ta atsamas. Ini kama no tamasautin tapupitsuritin izuanga za ta kinakomudan na miazuan tayaw. Sa titin tarapasarutin sakamaya. Tara izua ini kata sinilengan tuata semataya tuata kina kemudian lakwa pasmaramara wa cemas dan ujem cemas tara paselunga ini tin tara nasuli vatetin ayatwa arwe matsuvung to mana varung no ta semataya sakatitin nakuya no masizwa tuata miazuan tuata misa kemudian saka marimanga tuata cemas painu marimanga tin tuata cemas ijoanga tina pasazua tua na kuya rupa salivan tayau saka latina na kipaporingau aisho ta kenika cawan latina na kipaporingau latina na kemelang mayangata miazuan maya misa kemudian kipaporingavu maya mautau numa utau tin ijuano silukuya tuaca sensengan tayau sakatiti na kwenu katina gemalo akinumnem na kuyang nu katina gemalo mitatukuan tayau no tatsauti no tapupisurtin mitatukuan iti cawai kakarakuda no namatazwa manarui sejala putamana sini pada zakatu caka zaman-zaman na戒躁sinaya tu soka jaman-jaman tianu tina mapolat latia kisamula akipasusu tu mana varung no cemas latina na kipararain tu mana varung no tia cemas no mantazwa manarui na makaya na makaparain tu mana varung kineman no tia kama itari vavau ayakana papupisu ritanu tem satu su asini pakinemen tianu tem 我有在成功的事上归荣耀于上帝吗？我有在成功的事上归荣耀于上帝吗？ Sinaya tu soka jaman-jaman aurita galui na kinumnem latina na gamalu kinumnem ayakana pasamarau kainuli 天父上帝，求你为我造一颗纯洁的心，求你赐给我又新又忠诚的灵，顺境时戒骄戒躁，逆境时依然仰望你。
奉主耶稣的圣名祷告，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kaitinana misa selang. Sumupu kilaroy to mana sinipadadel katenwa tia cemas. Latinana kipaporingaw. Latinana kipaene to mana sinipadadel katenwa tia cemas. No nasuliwaliwatatin miangata na miazuan. Miangata na mia sakudan. No susumitin to atia mundai talangut ti sakamaya to atia tsema tiayao nuna matazwa manaru izwa tia sika makaya na mapaseling ana makaparain to mana warung no tsemas ayakana bimaza pasamarau tia nuti na papa to sini pada zekat saka mali-mali no izwa ini kana malungwa aku sinupuan lamuna na pazekat tanga ayakana pasamarau latina na suliwa tu tia kani adawan taja ping'an